by Studio. Mangga sing duwe lagu dalan. Ayo tanggung jawab sing duwe lagunya. Bisa diilangakeun tetep bae demen perasaan keganggu yen sedina pli ketemu. Aku sing de lagu sapa Pak? Sapa aja. Sopane kebayang ning gantenge mangkene temen rasane demen wis ana sing duwe kelingan kenang sopane Panjagur sapa jen? Bos Bani. Hah? Oh bapaknya Wildan. Ayo Pak. Siapa sih? Kang Iing bos Natal, Kang Iing bos Natal, Kang Iing bos Natal, Kang Iing bos Natal. Ayo Pak. Tapi kepriben kula orang bisa kaleng. Kang Iing bos apa aja Pak? Kang Iing bos Natal, Kang Iing bos Natal, Kang Iing bos Natal. Kang sing percaya kula ning sampeyan cinta sewulan sepisan tulung kula tilikana najan ora dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin beli bisa diilangakeun tetep bae demen perasaan keganggu bos receh yen sedina bos receh apa aja Pak? Kelingan kenang sopane kebayang ning gantene sing lagu mangkene temen rasane demen wis ana sing duwe kelingan kenang sopane. Ayah siapa? Ayah Ardan, Ayah Ardan, Ayah Ardan, Ayah Ardan, Ayah Ardan, Ayah Ardan. Ayah Arka
priben kula ora bisa kaleng Satpam Garme Kang sing percaya ayo mak kula ning sampeyan cinta sewulan sepisan tulung kula tilikan sing dia kebo najan ora dikawin sing dia kebo tapi ikatan batin oh sing dia kula kondo rasa prihatin kelingan janji kang dingin dia eceng kondo sing dia eceng kondo diilangakeun tetep bae demen perasaan keganggu sedina orang ketemu habis itu kelingan kenang sopane kebayang nih gantenge mungkin temen rasane demen wis